Kračunski koncert u Kocure organizovali Kulturno-umetnjitske društvo Žatva, Kulturno-umetnjitske društvo Zavičajno vrelo, Dom kulturi i Evanhelska cerkva. Na koncertu vivezeni tanci, dramski slički, koljadi, vihvarjani kračunski vinčovanki, a zos špivankami na tim večare hostoval ansambl Doma kulturi Ruski kerestur. Mi na povolanku Kocurcov prišli do Kocura na preslaviť Kračun. I takže to nám tradícia už, pretože i oni boli naši hostci, keď my preslavovali Kračun, takže to jednostavno brat bratovi musi pomáhať. Osjetiť jednu krásnu energiju pri mladých ľudzoch, ktorá u stvari i noši šitsko toto i dzeku. Istočasne sme bar spodzekovni rodičom, ktorí majú dovirija do nás i pušćaju dzeci na probi i u tej po takej chvíli na minus 15, minus 17, keľo god môžeme, my še potrudíme, že by sme vytvorili uslovija za robotu. Koncert, jak i každi rok na drugi dzenj Kračuna, bu dobro naščeveni, a učašnjiki po jeho zakončenju druženje predluželi u holu Domu kulturi z muziku.